Ona thutha wa maminista aya gwikinyia wabici-ini cia DCI na gucoka kuhunduka matandikithitie riboti o yothe, githagathago gia kana kuri njama yambikitwo kuuraga munini wa President William Ruto nikigomeirwo ni mihinga, kuona nginyagia umuthi gutiri mundu uri uratwara mateta kuuga ati munini wa President ugwati-ini wa kuuragwo. Siasa iko hapo, kwani nini itakuwa hapo ingine other than siasa? Maabitha a DCI maugite matingihota guthii nambere na uthuthuria nginyagia rira gukage na mundu ugekinyia mbere yao kwandikithia ndumiriri. Si hiyo ni spin ya kuleta siasa, ndio watu pengine wafikirie nao sasa mtu yetu anapangiwa sympathy ipatikane, na hakuna mpango kama huyo. Mpango unatoka wapi? Ona gutuika Munya aroigire ati Ruto niwe wahuriire Ruhonge rwa DCI agiteta ati kwina andu marabanga kumuuraga. Riboti iria ikinyiire metha ya iNooro TV yugite ati Ruto atwarire mateta make kuri President Uhuru Kenyatta mbere ya maminista acio makinyite mbere ya ruhonge ruu kwandikithia ndumiriri. Mtu ambaye ako na security ya kutosha zaidi ya mwingine, ofisi yake iko na karibu police station na njaa hapo. Cabinet ministers who probably one bodyguard au wanaweza kumua namna gani? Mĩario ĩno ĩcorete mbica ya ita rĩtarĩ ndundu rĩrĩa rĩragwo rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe, atongoria amwe kĩama-inĩ kĩa Jubilee magĩtwara marũrũ mao nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Nchi iko timamu na inaongozwa vyema, na kama unataka kuongoza kesho, jipange vizuri, tafuta kura, usidhubutu kujaribu kuleta ugomvi. Abunge amwe aria manyitaga baru munini wa President William Ruto matikenetio ni mĩario ya Munya rĩrĩa arekinyitie mbere ya ruhonge rwa DCI, no Munya ugite ndari hindi agwitikira kuguoyohio ni mikana ya abunge. Usifikirie kwa sababu wewe ni mbunge ati sasa uko na uwezo saindi yangu, ati unaweza tu kutisha. Hiyo matisho ni ya kuonyesha mtu ambaye hajakomaa. Utoto mwingi, siasa ya Kenya iko na utoto mwingi, na watoto wamejaa hiyo bunge. Wona kwaga mundu ukwiyumiria kwandikithia ndumiriri iria ingikuruhania maminista acio na njama ya kuuraga Ruto, uthuthuria waya kurugama kaimana, undu uria kuoneka tari ikinya ringi tu ria kiuteti. Handini ha iNooro TV, njitagwo Kĩama Kariũki.